Munasqa hermanui, watihmanta kutirimusanchis kay Tata Diospa palabranwan. Maypillos karisanki chaypi Dios songoykita llampuyarichichun. Dios songoykita k'ancharichichun. Dios kawsayniykita hatunmanta bendecichun. Charayku manchayku sirikuni kay 10 días de oración pikasqanchikmanta maypillos noqanchis Tata Diospi ashkata wiñasanchis. Kunan parlarisun familia misionera ajinata nispa. Maypichos mascarison que hay Biblias en Chispi, que hay libro de Josué, hatun tagainin 14, hucho y tagainin 15, ajinata niriwanchis. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Munasa ogei, kaipi Josué tapurin, kai pueblota, Josué tapurin runasta, nin ainata. Mana gusta sungichis Dios ta servi? Penga hungichicho Dios ta servita? Mana Dios ta kasuita munankichis? ¿Creen que mana sumas casanda Dios? Entonces, rancuna apurata piensaichis, pitata servinkichis, Dios tacho o tatas ninjas hagai Dios kunasta, urumanta rogusangu, gorimanta rogusangu, chay dioses amorreos, chay kunatacho servinkichis. Pitata servinkichis, rancuna huillawaichis, porque José nin no gaban familiaiwan servisaiku, Dios ta, Jehová ta no hay ku servisaiku. Serankuna servino igual munangichera, amén. Si mana munangichera, igual, amén. Pero, ama chantawagaichichu, yakikuigunaspi urmaspa. Hermanui, gampitata servinki. Yo y mi casa serviremos a Jehová ninchichu y maninchita. Munas hermanui, kunanka estudió en Yopa más de eso. Familia. Familiaga, empresa difícil apayache. Hasta fan difícil. Empresa que tiene chega, ganga pipis mana sumahta ruan y mata chega, gan ninki amigo, mana gan sumah trabajanguicho, que paga pusaiki y muchas gracias. Que día cama que trabajanqui. Pero imagínate ni suma familia ocupi. Guawai ganga malta portacungi más ricuita munaiquiñacho. Ainata ni sumancho, guawas ninchita. Mana, difícil. Charaiku, mancha y sabiduría wan. Familianchista ñopama apalanchestia. Kunankay pitian, familia misionera nisra. Imainatatas noga familiaita astaban Dios pañan nima apaima. Imainatatas noga familiaita hagai siropi causanampas ruaima. Kunanchaymanta paralizum. Primeramente nin, takrikuichis familiapi. Orarikuichis familiapi. Tutamanta oraichis kulturruaichis y tarde kulturruaichis. Pero kai kultusra mana ancha largo cuando chutia. Imaginatatas cultunchis ronanchis tia. Primeramente, himno. Takrisuma himno. Chantatah oración. Chantatah mensaje, texto de la Biblia. Anchata unaita no anchis cultura anchaga o hasta saikorpachins. Wawasga mana ancha atentuchukangu. 5 minutos ta wawasga uyarisunku suma. 5 minutos más haga manga paiguna distraeka pungu. Mana monan kuchu yarita saikor baringo. Entonces zapadía no ganji ay nata wawasta saikuchin shega paiguna mana monan kuchu. Charay cultos cada día cachitos. Paiguna ma gustanan tian wawasta ninan gutian ay culto más ni tian culto y familia y tian casañacho ay nata paiguna gustari kunan gutian. Munas hermano experiencia che buyar seiki. Por ejemplo, hasta tian jugaba 8 años niño. Elías Suti. Entonces, para sábado chamotenga wagan, mana para sábado chamunanta munacho. Uñite casas. Entonces, esposa iban no gaban jawanarikuigu y nindigo y manasun kunang. Mapa y sábado tamunancho. Y maraiku. Porque sábado siempre camisata churascaiku, trajeta churascaiku y ni jaigu. Ama chichiya kungichu. En su guawataj. Yanda panaikutaga hasta manchirpachiku. Chaiku wagan sábado nihtiyu kama. Pero nigo kunanga sábadoga especial kanga. Sábadoga suma mikuna kanga.
Sábado acá chocolatecito, sábado kanga sumas merienda. Entonces, kunanga Elías ganin, maikah sábado kanga. ¿Por qué? Porque sábado manta sumas te gusta chico. Munas roei, wasniki mana kultura munanguchu, mana sábado iglesia reita munguchera, tumpitata piensari, y mapitas pantasanki. Ahilatata wasninchima y achichinanchis tian ley de Dios, que hay 10 mandamientos. Ahilatata que hay cultos nin, mancha animasas kanangutian. Y ahilatata takirinanchis tian himnos animación manta, maipichos wawas nengutian gusto takirikunangutian. Ahina munas aramanui, kunan yaupah mas dirisum, kunan dia, imatata ruasun kay pishra amigos ninchipah. Kunanga ruasun, ahinata. Kay amigos ninchip wayarisun, niso ahinata amigui, wajariki invitarikuiki, kay viernes tardepah, wasima, chaypi, sabaduta recibirisun wasipi. Ahinata ninaigitian kay amigosta, paikunapis hamunangupah wasigima, sabaduta recibirinaichipah. Munas hermanoy, kunan risungma ñawpaqma ahinata nispay. Familia. Yachanchis familiancheqa herencia Dios wanchis. Tukuy ima kay patapega tukukuma. Tukuy ima pasanma, pero familiancheqa siempre noganchihwan kanga hasta el final. Yachanchis ahinata noganchis tatasinaga osninchitaga confianza gonanchis tian. Paikuna kerenanku tian noganchihpi. Paikunaga imatapis confianawanchis tian. Mana wawayki confianzasonki imata chayqa, qam pantasanki munasqa hermanoy. Qamqa tal vez ancha ratasanki pay imata purikuqtin, imata niqtin, tal vez chayrayku payqa mana confianzanchu. Manchay lindo tatawan, wawawan confianakunku chayqa, manchay k'ashtu purikunku. Munasqa waway, q'ala parlasaykitaqa ruway. Ama promesasta ruwaychu mana atispaqa. Wawaykita imata prometenki chayqa, ima rantipuyta prometenki chayqa, o imata goyta munanki chayqa, willanki wawaykima chayqa, chayta cumpli. Porque wawasqa suma yuyayniyu kanku. Chayrayku noqanchis yachanchis kay Martín Lutero tatan mamanga, manchay rectitudwan yachachirqanku, manchay munakuywan, aynallatataq karqanku runas honestos. Chayrayku noqanchis ninchis quechua gallupi ninchis ama llulla, ama qhella, ama suwa. Chayta sumaqta paykunaqa yachananku tiyan, y qampis ama chaykunasta ruwaychu. Qam wawaykita k'amiyta munanki chayqa, qam mana sumaq k'amisa kanki chayqa, qamraq sumaqta kawsayniykita qhawari, ahinata wawasniykipis sumayampi purinqanku. Munasqa wawqay, kunan yachallanchikta maypichus nirisuma ahinata. Tata mamaqa hatun responsabilidad niyuq kanchis. Qankuna yachankichis, carácterqa formaku calmawan, munakuywan. A veces noqanchikqa qaparinchis, tosqus kanchis, y chayta mana convinewanchischu porque wawasninchikqa jóvenes kaspaqa ahinallataq kanqanku. Paykunata manchay munakuywan, y chantapis manchay disciplinawan, paykunata k'amina iñawpaqma pusana. Yachanchis Bibliapi, runa karqa sutin José, nimpata karqa Daniel. José kawsarqa Egiptupi. Maypichus payqa bendesqa hermanos ninkarqa, rayku karqa Madianitasma. Y Madianitastaq Egiptuma vendemusanku. Paypa kawsaynaqa karqa prácticamente, pero Diospi. Payqa mana rencorta songonpi hapisqachu. Mana chihnikuyta hermanos ninpaq songonpi hapisqachu. Payqa nisqa Señor, perdona hermanos niyta. Ayllatata Señor no hagamanpuni fiel hapikuyta munayki. Chayrayku Joséqa manchay prosperasa karqa. Daniel pesquikillanta. Reypaq palaciumpi kawsarqa. Maypichus paypaq songonpiqa Dios kawsarqa. Y pay karqa manchay humilde, porque payqa 15 kutita zapadía oraq. Munasqa hermanoy, mashki kutitata qan oranki, mashki kutitata wawasniykipaq oranki. A veces noqanchikqa k'amillata munanchis, pero paykunapaq mana oranchischu. Manchay kusaqanmaqa ninayki, waway kunan noqa qanpaq orasa. Waway orana kunan. Entonces paykunaqa chayta munanku. Ahinallatata wawasninchikta yachachina, Diosqa hatun nispa, Diosman fiel kana. Kay mundupiqa tukuy ima tukukun, tukuy ima qallarikun, tukuy ima tukukun. Pero Diosqa eterno, Diosqa para siempre. Chayrayku kunanta purisayki, qan kultuta ruway wawaykiwan munankichu? Walejpacha. Qan tata Diospaq palabranta wawasniykiwan ñawiriyta munankichu? Walejpacha. Tutamanta hataritawan
Ngan was ni gipa horaita munankichu. Kamayagi pira kasaspa. Wale pache. Munas hermanoi was ninchega paikuna herencia Dios patakanko. Hay cielo ga mana kikin yukanga mana was ni rango cielo machega. A veces tata mamaya manche fuerzawan, firmesawan iglesia majo monchis. A veces was ninchega perdición mormasanko. Orana paigunapa, amo juzganacho. Al final mana ya son guta porque kay huchapis manchaita paiguna causa ningupi trabajan. Ay ya tata amo gorpaichu oraciones esta ruanaikita, taquita tutamanta, ay ya tata bibliata ñaurita, ama cultuiki anchata alarga cuchuncho, sino cacho culto cachito, manchay miski, uñita manchay miski, cachito. Entonces, ahinata wawas ninjipis gustan angu kay cultus manta, ahina tata paigunapis manchaita munakungangu Diosta. Oraciones neigipis, cachun, uchigaya culto familiar pega. Porque paigunaga hasta munanku asirita, tata y mamá y mainata kay tapurinakuita, ¿y? Entonces, charaiku paigunataga manche munakuywan Dios paño paga mampuni apana. Charaiku ni Sánchez utlita kaipi la familia misionera. Charaiku ninchis ñaurinchis kay texto de la Biblia nisan. Josué hatun tagay nin 14, huchu itagay nin 15. Ni wainchis ainata. Sigankunata mana gusta sunkichis Dios te servita llega. Entonces William waichis ainata nin Josué. Porque Ancuna chay Dios kunasta tormanta gorimanta ruasgasta ardoraita munanchega ruaichis. Pero ama que hakuichicho ima nana ima yaki ima oya potenga. Uyawaichis. Porque nin Josué nin ainata noga familia iwan tata Dios nita servisa. Una sabogay campis que quinta ni yaita. Noga familia iwan tata Dios nita upaichasa. Tata Dios nita servisa. Tata Dios nita hatunchasa. Ainata nita munanquichega, orasun cheipi, casanquicheipi, orasun. Dios nita taiku Señor. Familiaiku hasta un hatun regalo, gan wasaiku. Gan hamunki Señor. Itapuri wasaiku, ni wasaiku, maita hos, ni gorgai chay. No gaikuta manchaiku sikuyo ni saiku, kai wawai. Pero mana ya ni kipi was nikuta apayachaiku chega Señor, manchay yaki ganga. Perdonawaiku imapi fallaraiku pandaraiku chega Señor. Kunan dia manta ñawpaqma sumaq munakuywan wawas niykuta k'amiyta munayku. Aynallatataq paykunapaq orayku Señor. Qaya chanki songos ninkuta. Aynallatataq paykunatapis Señor kallpataq fuerzata ngoy paykunapi Señor qanta maskanasunkupa. Aynallatataq Señor comprometekuyku kultustas ruwanaykupaq familiaykuwan. Trabajoga tukuyladupi Señor. Tukuy imaga Señor tiempuyo. Pero familiaykupis tiempuyo Señor. Charayku munakunayku tiyan manchayta kay kultusta aynillatataq familiaykupi kanantiyan chay kultu Señor. Watimanta mañarikuyku familiayku Señor cielopi y cieloman rinapaq. Aynata mañarikuyku Jesucristo sutinpi. Amén y amén. Munas hermanos. Kaya día kama. Dios munanchega. Kaya día watimanta tinkurisun. Kay tata Dios pa palabra. Bendiciones.